aikurunga double OM. Yes. Ngukwanira inchinguru kwa Geoffrey Onsarigo. Inchinguru kwa Obaigwa on triple O. No choma Yes. Na chego se nonde gatia kwa se o. Okay. Uwa kanchemsi Onkorogo kibache tumbiri siringione gavana senate women reputactari ni. Umusia tente mochukuru kwa tamusio kibacha liyongi. Iko bano umorobe igotote baiga. Umorobe litogusanga ase Etwani yemo n'abaswati babiri. Yekoro tubwatu Onsarigo, Matildah na Madam Onkorogo. Kisi na kwa tebe women. Madam Onkorogo Onsarigo. Yes, of course. Onsarigo women lepu. Toko manyobu ya bwegento bakekera chire toko manyobu ya bwegento bakekero kiabolire tonali mama igekero bo women rep bora abole na liora manyobu ya bwekero gekyo kukwatare ni sauti ntanga fast foko okay toko manyobu ya bwomonto yekuru useless voice useless voice of course because was a keyboard bia igonga no yobora yo bwiga manyobu yabwe nangore gocha toko manyobu yabo monto bakekera tire toko manyobu yabwe gento bakekero kiabolire ekerekero kikyo bo women repukera akubole no na lirori no chake ukanerie ta madam so whichever there is no any problem I am madam Embia you are Madam Onkorogo. Thank you Madam Onkorogo. Mone mune yasaye tata tikangwene ndi mwalimu one. Yasaye tata ngwene ndi mwalimu one. Amina. Jesuku. Amina. Straight. Kwanya kero musa chara sabangina barabange osire sabali bali gochi omuntu bawumira ukone abangina balimbiye mule numugaka kali gatigati bono mayete kuyikaita oba yakoroko kengina urabona Onkorogo ayebwanje kobera nse urwembere rwo bangina bono uruchikana steke buteke abangina ikomi uratika urasike buteke abangina ikomi kendo karaseka omanya koroko kengina ono sitinate gose nayo kongera obiturate ba tindage tigo tumekerinde rineri kongo enateba na igongora bamuri na Matildah saba ngina sekiombe Matildah moko bera liyo kai ekiombe sokoro njinto anya botoka naye na timbo atibwa mate naye naturi ekiombe ekero tu akoriro ekiombe tori naye no murobere bwetu ani ekiombe gekoro kumugosa timanyeti bono ekera itabireke tabu atibwa mate ayo ande tabu atibwa mate itabega kintole ekiombe lakini onyo mugako ikaranta saba ngina bale ekiombe abangina bale chama nere no ago akamoshe naroro orino kengina bono sebona ngobana bako nsarika no kengina nje kwa yako nyora saba ngina no, anyway, coming back to our table this morning. Okay. Tukonera amagendero by the way imyaka mayitebo nyama tukutukutira makesana go so asobo chulubo na 2027 na ndikuri ekiwodi kyito kibunge kyito kikaunti kyito bado amagendero ali tuira na barai na agendero wikirana nchina yeteta sigete nkanyara magendero akoleka na buyesa so there's some leaders bagendero wikirania magendero byakima agagusi na barai baito bacholi tukonera our MCAs, our governors, our women reps, our MPs, senators emirimo niri akoleka ndimi sana ekolekana sinarote banga gaiga abayi bakolere meremo na ando mayete bakotebanga mugara muwe na haki yake mpe so ekero kunyora umuntu akolere meremo yago ikaye guri bagali yate binga gaiga apo umefanya si ndio ndio turakora buya na rombi ya nato munyoringa ki ekene piga iga apo umerara kwa darasa igo amuka naye unyara kubokore meremo mapemo kuri iri sokoro emirimo line mengi sana ya chagete sana there's so many projects chia betin sold gaiga gusi chini chia chakiri chitisaikirana bintu birebya koleka ndumanyite Onsarigo chegento nkumeti ase county yetu ya Kisii county yase ndendero gote nombe Onsarigo ekeren kurigeli chipara chiro chekene pichi abei ya ukwanire aradia mwate bagose sokoro ayetuli omumenyi bwe county ya Kisii no bwate wodi eri okoro ekiagera okay taringa naye bwikore Kisii ekerogo teba na chipara na rorore se county ya Kisii bado korire para nembe igo ekerogo kwanira ensemeli okorwa na besoke wodi yao para bunabone ye county ya Rosi gose yo mo MP lakini kwanya ore kenyoro kende tira Rosi go and by the way unabona for example Matildah unakwa mubuli sokoro wodi yawo akekorokwa wodi yane koroko bomorenda si ekorokuri bomorenda ekorokura bomorenda wodi andake wikerwa nyote benga ebintu byabange tubyare kolekana byakolekanire gose
ya chaki usidi Kware kende. Onye kigati kati tena kemo igo lakini ndio straight ono chebe molenda what molenda what aba what inkonto kile kitu kule biboko gite sokoro okay sorry ege ntobone tagote bankeli naki na roche asigete iga yatabukire ebinyoro binde na bokoro no na kuruekerano ekerano ogotira straight pako kepitale ogurugali otirerio ko aniki kero aniki ya korekendo gotebe ya korekani omochando sokoro omochando mo Onkorogo na bagwatore igo omakonyoro atoire para yo mubunge igo ntuteiti gosonana tigo moncho mo Matildah trash kubuguli trash gusanga no motegera libono mambia omanyete chisomo chiro unaboneka gukurigereria bairi abami bakuruchiso mo chiage tembe ngumbwali ebe baranire ko etanubya guika ejunaroche county ya rosire ebe baridi kuru esses bagutira mpaka soke Getembe primary igorogali ebe baridi iboneka ya rosigwe so those are some of the things to humaninga ine ebintu biri asokorwa andake ebintu biri bya chagete bya korekanire go sebi kwamete 0741583878 0726447367 iko tuko na 0741583878 ujumbe wako na boigo ensemeli yekenalikia onkirikeke iga ochechi wodi cheito chi county chi bunge cheito nabera nyareka numa yes Matildah ase amagendera ito gukwanira nabokurire kwanyaro na ibirasi bya ECD imbigenderete amagacho nagendereta ase chiskuru gete chiparanjire chikobe kwa chilami regardless ne yomo ye county go sene ya national government ekiro kurigire amagendera ande chistima senare chigenderete kubekwa nande nabokonyora senare baro seti batigerete nchera na senare boni gana tugukwana iga in fact abantu bari kenyoroge sunta mateyopi abantu baroboni bakulira no ena machi bitacho mbio amache ngore tuwali goseke karosi gubobe sange gerenge sokoro ntweta naye asegete bwango igatoka nyoro mungi nabwo atike sanda gete akobucha machi amachafu ngakia tuirane tukumuri baba amachi aya ngayokoira ngantu tubwatike tacho gana atokoni amachi amachafu nande bona nena rocho le real person nena rocho le real person ekiagera niki gete kura bobe saudi ya kura ya yanda kinabora nyora akere to murayo mbya taire no anyway no abona ketukuja kuligeria yuko abona mambia tikango turasanga no motegeri bono mambia tebenga ine aye asore orochi amagendero achagete aikirenire usamagendero ali ari gukorekana agagwa ase wodi yago ase bunge yago bado aikirende gusate neno nya ikirenire patia heko kwa mjumbe ama MCA mwenye akupale msikilizaji okay mwenye ekatukusangamo bono mambia Getembe, good morning. Hello, Getembe FM and the television. Good morning, hello. Yes, wakirivya. Wakira bogwanda so moli Geoffrey oboja kutoka. Bogwende kutoka ime ya Magombo Ward. Kina kiakane. Yes, karibu sana. Bona teganja agere korunza munana. Ono mwangu na mwanda ja mwangu olera ni skri. Ngaitu abo tachenda igorogosege kuba. Kana mwanda je nazo wota mwanda jenda igoro mwanda je bintu byon. Lende ndage koro nobo kimabogoswa. Karibu. Kina kiaka wodi ya Magombere kana kiamangana. Aha. Njitali bieta mutalio muntu njegese no mulise. Aha. Obo maina kwa mangana ntundura Ramagendera se wodi ya. Igoma Magombo Ward kinde nkiyo kuboniga. Ya ye kana kiamangana njesinje kana korwa goru magiga noine paro bo maino iso ko takanga ngo joro ndalibo ndaliye to ko ngene go jore ro bo maino bo na kina bana bantu bale re njo tu atenga tu kale kali ka bege tu mo buza no korudi mapema na bintu bya kole tuliri bono bya kule pi gentonke yo garo kubona to ko kwane kurugi round ndo gene da ko da go ja tu mo jumbe obo mainere na tema sari kunyaro temi bidia kunyara bikeiga otemire nande gutangana lese bali sikuya serikali ngote mara ta kunyara kelibiaje base dinkurwa na bintu binde bikatike uje uko maana ase county o ebintu bide county yale bokora uko maana bwa mangano ntalibo mento igotora irense pipura dipi Nyamira county nge maaya kana kubona nyinyi ndo tokoronjero ngori lakini abantu bande bakoronje bintu aye Geoffrey bocha twali ko kwali bagabono mambia buno mulisyo kwane no murayi guchekere wodi wike bunge yago bono mambia ngikwali ko batebe nimetenga wodi ya Magombo musike nako tekere bono mambia naye mujumbe bonago yigwete musike mindalia jinjina akuru mushimi wa mindalia cha santu sana yes mo manyete jagara no menyete nande jino mo menyoro no mo ake kurororo aha ndete ko tebo musike mindalia abantu mba wangize bagagochora buno mo MC o Magombo Ward
naende ndobwa byondo utatigaye ndu kuna kwenda kando na yororo ndio gotengera abantu bakyo tomenya none wodi yao obera tokobera korera abantu bazimiremo naende kikurango dire neba mutete kwasoka mutete kwenda nga moto kubuti kura lakini ntari mangana kikura kigwa choru na yororo korera abantu bayemiremo baletera magendero bakorere mirimo yetakeire sebi mu jumbo wana kizairo iga yes ntu bwa timu jumbo ndo le kitu masabo to kizairo masabo le kibonsi biba tigera tajina kiaba tajina binda biabete biba kunyara ko tokonya buna biya kolire tutete ko baba ngambira kolire buna bone bazi kana tongonya arabale na bintu binde biya koliro akagire sakijibu jinyomba ba cyo bizirero ndrwana mu cyomondo otemire naine tigaba teme cyagera itundu bwa sionde account ye itenje manda de batabaiga omusigenya liyo asomo yori bu wanje itu account ye manda bwa mondo nde bwa korera abantu emeremo naine manyanga bosio no tacha kuyo nemeremo ne eliga sinesiga kama gana ki ntu abwa to murai okore temeremo nainde karro kane mereme ya obo maande buna bona mangana akore tukuru myakeri yabo delete aye obocha utatuire maiga bono mambia mbia ko soko twa updates yago kuruka ku chisomo cha magombo mbia mono nyasaba senya santa nuba wana bara iba itabato konya asante sana ebirengera libyo motegere kuigule ka umbi batu bwa matene Getembe Faima nyemo motegere ku asense muri ya magombo. Good morning Getembe, hello mbuya muraferi yetari omanene karibu sana miguna good morning baba singa kibugesa kangani bwakire gochomo nto ndakwani gwata masikani kabisa nenyaruke yimo nkwaneri enyaruke ni gwata masikani lakini wentu gokora tuno Onkorogo baadaye inuwabere tindu gocha kobege na kiagere nyaruke nago tebingo nyoni tugati saba toko nene akiki yawe tako tutengera kando umugambi omachoge pasi okuliye kerogia 2027 aba machoge batati kuitaba orari abataka abakonya kisoko abakonya magenderero gete otenene no musumamo na magura abere oatendia matanga oatendia mijango otarira abanda makurine ongete kibutineri buri no Onkorogo abantu bari cyane mugondo kabisa gosemba twa maguru kerere 2027 no nyeni ncha ukwanira onyoni ukwanira ndaita kotebaiga yes paranjo ari mutwara kinirende kerengwa perioge bagontebia baganyite paja ya kabere waje bagiye komoro enya gitari nkorwari weregesono kiane ekorgo kenyoreri center baike barushekera mapine siringi yagara kinjoke jimeto ni litabora mato abe ke bitanda kikoti nonye no mungu Onkorogo gago ja onyorero mwa mapema kina ale kogani nane mondo bali omuricho no manager okenya power Kisii kigwa yanchiro kyerere tabana barabwate igaguseba be komote kita abantu abwe kodi yane ya pasja tebuyesa nkorenge mugambi Onsarigo namanyeto ndio mono sana babe kiwateba kina kiyo kan tepa sabama magendero nagende okay ngira arumacho beborabu ite ko mura makuria nda rinde ngo teria barayi barege tigono baratika mangana siasa baratakorera magendero siasa mpataye asante sana bimoro Teski puta ngotanga na turo roto nyororo bimoro Kogire umugako nyoni agateba kurugari chisomo chiri chabuyesera goteba nga ebiragite bichi bikore mirimo ukwanira mangana y'isystema maite eketukwa na magendero akateta cross chisemi obochenu umulero amagana ya yechibara byose bina magendero lakini Onsarigo namagendera agendereke turakinya ko Chichiro ngende mwachini kyage ngehuki aine ndagiro tebirete Getembe lo Malo yes bwakire bya wakire yo tayo no kono Matildah totebinga kibirengo bya magendera sukurwa kurwa ngira kingo cha wa kasa magendera na mono majaga pas mola nda mangana yi para dimbu atipi nkiekebe para wala para yo siji basa boli para kune wale anda ba kanya mwa sumite si yo pi Nini weto abona kunanje. Wana mwe mshiro le ongeri.
Jeremia. Ya sabete no mugungo ali familiuka. Nimeja sa kovera una bona ikono ngimise. No llega igual nyomberi ikisia osea bana sukunya de kali alenge. Nyomba. Da kwa siku ya para kinyada ne para ya misesi da misesi kwende ya yave. Na kwenye korale. Lakini da korale ya na kwenye korale mapema. Ujumbe yangu uche sabara ibage ye monerelie. Jene to morayo tabaka kimu. Na morayo majoge momdie. Babu antene walo sile pale tabaka mises. Na ndo wabaka ne pale kwa ndio kwa sababu baita bako. Wante mele walo sile pale kwa morayo mindo. Na yo no mele no ya mabo. Asante sana. Kai, bienvenido sana. Ebirega bibi mwananchi mwa chama tsagali ebinge mbibu atibwa matenetu ali Getembe intuka iga asita sini. Esimi. Hebu hata bangana maria. Nozo sari ko mate bade esimi. Esimi ngoye guore. Kara ngoye guore na. Ngoye guora. Bate esimi ya. Ni manye teke okulera. Ya tu bate ke to kwa. Sari ko esimi roji yagere kwa mira bantu county asebakwa. Yagere bantu to kwa na barabo roji to kwa na nyoni to kwa na bande kuchiabu. Lakini muchando go ninki ninyo roje. Etwani ya Getembe hello. Hello Getembe. Wakira biyarata munachake mbiyole. Wakira no moto muyabona ikala sinare mire moto yamodebi. Karibu sana munachake pita mukaya. Oya hapa kuna mulachake pita mukaya kwa madaraisi. Yes. Jagero mwe muzio no kwa mazio yali. Ingaki gari. Ega asia pale tenare mwe para ke tane kore mukuru. Na jage de kuru enze kima. Na kwa buya. Mbiye mono. Alabu kanisa nere kore kanunda sensitivity ya igorwa engerego kyo. Aha. Omo sasirodi to ko bere ko ka tu ikie kanisa ime. Kai, muyo de nchinguro ko bere ko musajo bega magongo. Musaja mura jage. Nayo ko bere ko musazirodi. Ebo ke kanisa ime. Alabu to go je tala jane. Kurati ka pita aya pita. Bira mukaya. Etule batatu ka Matildah Obaigwa Onkorogo na Onsarigo. Togo kuranga otumera tulige ntoli tato ko bere ko musazirodi. Ayi muntu mako. Ah, siduna. Straight. Aye ko koresi me jagere te 05. Onkoroga embule kanisa to. Pare korana kiranda. Mekiarewa. Aye. Musa kabisa. Biye mono. Kegorunya mataro ende bwate iranda. Yes. Asomo jumbo izo okolo kugabageni. Aka para buku na kalmara kini wono kavere gali nene te weda ne yao te ko bate ke ongo te weda ne ya Onsarigo. Arabu di kawa dindi le yari yogi. No le gali ye da to ko ne ke to ke tama to bar to ko je da biete to mo to bua ga ke mane go ta kanune to ko pime jae. Di kawa di muto ke pi o ino mo gambio go beka o kolokwa o simiwa. Kiwageni. Arabu dianga te bi kona bono. Na kibigari. Ukara da ruwa mete ye simba du tole mikingo. Igostima mobwat. Ya le to kare da ruwa mete. Omo simigo ita akora mo yore dire mete ya ve reze ne uyo mo tie yo kabele. To tangare te mete reze. Rakia tare wo ta sie avana ambata nani ne rie simo ne rie simiti na to ye. All right. Bona asege ndege ndoko korera. Umugambi itale kuanja mo kwate kinda ruga umugambi ke bagendi de pale main te go tibari ko Onkorogo na ko bate kidomba. Bona yango lenga de ha dianye de manye galei ama bamno kairada enda kitari ne gionge. Ya de mo ale karwala ka gendo ngampe na to yo ka babuate. Batare kwa ndende na kitari babe ke display ya babe ke. Ana waso magire dikwani. Tegweti. Iko. Ebine birengera libya bamenyi bakurera asamagenderero. Ekira ko tebinga. Mbiye mono sana pita mukaya sentu sana kuruchizo bacho mataraiti. Ratiko sari ko gango ko baba.
nateba ya ibne birenge bitabwati obwa mateno murobere oiga kwigure agwatura chinsemo gete yes nande ekabzuku kwanera omwananchi gerekodete bingali bya yana kitokote bingantu gaiga unigete seni ntubwa tuwa matene bingali omwananchi bono mambia good morning hello bwakire byake mam omongina bis karimbi yole Mendays, we've missed you, Mogina Bis, Karimbi Yole. Why don't Mogina Bis, Karimbi Yole, Onkorogo? Wa misa ninaye mama mote. Mogina Lio kukwane kesongo na heroyo. Esikati. Karibu sana, tutebi bilengo bya magendero. Mogina Bis, Karimbi network yao ya bobe. Karibu bono. Aha. Yes, Bonchari. Bonchari. No bote namba yaye baba. Yes. No bote namba yaye. Mboro nkorono ibolire gagu no ororera rwaero le Bonchari. Mapema. Aye baba Kuratiga omongina Bis lio koire litalinde egesengi yegoga lio Getembe hello Getembe oh bwakire bya yo sara matomato ina kiba ntubage teri Salome agambi ya tole karibu sana baba mwana mintara makule yo kaijoyo pole sana ono nara yo karakini tuabokire bya na kibirenga bya magendera sukurwa magendero ga yana tali buya ono ndo tena ndo naragota wanganto nyabuata buya yes yabuata bituma lakini rende Gatote venga tukata wananchi tobuata bokomu asogo toro gwitoko. All right. Mbiyama. Asante ndo chinga akarashukumyoka sana gana botwale kubuguli chinyini gaiga abangi sana bali ba ukwana n'intuga babanye kemo governor bagantu ukwana n'intuba no mambia kuri ndi chinga gichi abiro bobe mu biwa bisa kubichiza mu cyasoli gade muso watu kurunga Delvin Ogembono Alistan ba samagara yeso kangaru na igotoko mwali baga abono mambia turagendo moto mukuru into kuirana Onkorogo nayo kuirana na request out kangaru what do you mean about that so komanya keusi okoya na bunege sengi okoya na bunege sengi kiro sana timanyiti osengo kwale gosengo bale talinje nabwatiriterio egesengi nege ekeria bobe amata iwati ene definition inkorwa egesengi nege egetungu kiro sana alige kolie sana na ndige kogeka who is not eating no tali kora entu twate kwa nege sengi twate chiro mwana obando kwa nege sengi kwa igule okay no problem so anyway tomorrow the same time same program we'll start from where we've left it as in Chengoreyo no toja kujakatoma yege sengi kirikike kurende onsigane ko mimi mwana sono motegera sukusanga na ntubono mambia kuruchisa 12 wasagira ntuga iga somoro buli moncho buli motegerali kila wakati na kuita msikilizaji sugu na msikilizaji shakiki asomoro bulito Etwani asante sana nchengoro kwa mwana uliro ba Geoffrey Onsarigo Matildah Obaigwa Eid al-Adha lituko oligia holiday yengia
uka mwaka James Onkorogo bacha ili tumerana nawe mapema immediate on the spot request hawa kwa razako njeni lakini tu baisa kwebanga ege kosi yake magie timu tu asangire ku Matildah akurunga matundra Wilfred nero kurege kosi yake nena kegma umugwana kurukunga Matundra Wilfred na bego Eugene Matogo amo ni kosi kiabe kema blani ya kunde ndo chegari kosi kende ga kurunga Osoro pamoja na Simon Onyancha na bandinga mbona Silvia pamoja na Naomi Musori auto na barubona mambia abago kole Mendes Maria ndeto skatu chale Etwani ya Getembe ma emije munebire nikutanisha no nebire ikionga chama mupisi oyo no Onsarigo ne nubwo takorera kondi gwensi ebenkuri kwe mikutano ukorere kugukwa kuri gukwinyurya kusemera igende yonsi oraganye erariwe muno Getembe FM your station nero iridyuka iyubwate signet ndi na wigo ensera kirege tangaza munintwe asirigurira mabuko twakirisi migwetera namba 0741499726 Getembe FM asa matangazo ana olegene. Kila nafsi na itaonja ugo kwa kwaraliwe kwa anakombe